khuluku wa tilori na mimovha wu tlhelele eka ntolovelo ndzilakanini wa Libombo. Ku ni swihehlo swa leswaku va zamazama va dya mintsumbu ya lava nga lova endzeni ka mugodi wa Stilfontein. Ku onheka ka rivala ra mitlangu ra Peter Mokaba swi sindzise leswaku PSL va hundzisela emahlweni mitlangu yimbirhi. Vaka hina lawa i mahungu ya SABC ririmi ra Xitsonga, mina vito ni Mati Mukhosa riperile. Murhangeri wo kaneta eMozambique Vinasio Mondlane u kombele vaaki ku yima ku endla madzolonga, ku phanga ni ku ona nhundzu. Mabindzu yo tala ya fayiteriwile no phangeriwa nhundzu. Mondlane loyi a nga le Europe u endle xikombelo lexi endzhaku soriwa swinene hi vinyi va mabindzu mayelana na ku hlohlotela madzolonga. He says, do not allow them to manipulate your minds. They want to manipulate your minds so that you believe that our fight is against the private property. The private sector is our ally. We are not against the private sector. The Secretary General takes note of the announcement of the Constitutional Council of Mozambique regarding the outcome of the general elections held on 9 October 2024. He continues to follow developments closely. The Secretary General is concerned about the post-election violence which has resulted in loss of lives and the destruction of public and private property. He urges all political leaders and relevant national stakeholders to diffuse tensions, including through meaningful dialogue, legal redress, refrain from the use of violence, and redouble efforts to seek a peaceful resolution to the ongoing crisis in a constructive manner, which is essential to the collective future of Mozambicans. Tilori ti sungule ku hundza nakambe ndzilakanini wa Libombo border eMpumalanga. Vahuvo ya mindzilakano ku nga Border Management Authority a va yimise ku hundza ka tilori ku nghena eka tiko akelani Mozambique. Vaaki van'wana va Mozambique va hehla leswaku mbuyelo wa nhlawulo wa Nhlangula hi wona nga kanganyisa voyamelo eka vandla ra Frelimo. Leswi vange madzolonga ngopfungopfu kusukela xitiviso xa ku huma ka vumbiwa hi Musumbunuku. Tilori ti pfuleriwile endzilikanini wa Libombo. Tilori ta nhundzu a ti khempe endzilikanini hi ntshembo leswaku va ta pfuleriwa. Sweswi ti le ku tsemakanyeni ti nghena eMozambique. Ti ri karhi ti heleketiwa hi maphorisa ya Mozambique ku ya eka marendzo. Partially they've opened for the cargo to move. We are processing them, I think, in the batch of 15. We take it 15 to kilometer 4. After kilometer 4, they have escorted them to the port or on that side of Mozambique. And we started in the morning. We have taken 15. Now they are back. Now we're continuously. We are hoping that maybe when the day goes by or even tomorrow, we'll open that fully. Saritano, kukumiwe ntsumbu exiporweni xa xitimela ekusuhi na ndzilikano. There is one incident that we have discovered a dead body within the rail around here. We are unable as yet to identify who's the person. What we can say is that we suspect that he's from Mozambique. Timovha letintsongo na tona ta karhi ku tsemakanya ti ya eka tiko akelana loko maphorisa na masocha va ri karhi va lawula ndzilikano. Wanuna loyi a hehliwaka hi ku pfinya vanhu endzhaku va yenga eka Facebook a ri ekhoto ya majistarata ya Tzaneen namuntlha. Unyingi bya timhangu leti vikiwe hi siku ra Khisimusi. Ku vikiwe leswaku wajaha wa 20 wa malembe a tirhisa Facebook ku yenga vatsongwana eka tindhawu ta Manning Beck loko a nga se va pfinya ni ku va phangela nhundzu ya vona. Yena u khomiwe exibedhlele xa Gapane endzhaku loko un'wana wa vatwisiwa ku vava a tirhiselile ivi a n'wi vavisa. Commissioner wa maphorisa ya Limpopo Lieutenant General Thembi Gadebe u ri muhehliwa u ta tama a ha ri exitokisini. You will know that the suspect was impounded by the police at the hospital where he ran to after he was bitten by the victim on his private parts. And I think basically he's still feeling some pains. I think that's why the court has resorted that he must still receive some medical attention. He is facing 3 rape cases and 1 for sexual assault. I think the sexual assault is emanating from the fact from this victim of ours
who put a stop into this by biting heavily on this suspect's private parts, because when he could not start to do the act, then he instructed our suspect that he must just suck him, and that is the time when the victim then inflicted the wounds to the suspect. We believe that justice will be served at this point in time. We will be also engaging with our forensic to receive all the DNA results that will put the whole case to rest. Over and above, the other victim, who we find the cell phone, we managed to locate the victim, is currently in Joburg. He will be coming back to Limpopo so that we proceed with another charge of rape against the suspect. Hungu leri landzelaka ri nga ha no vavisa eka van'wana. Maphorisa va karhi ku endla vulavisisi mayelana ku pfinya no bohisiwa emirini ka xinhwanyetana xa 13 wa malembe hi wanuna wa 28 wa malembe. Xinhwanyetana xi wela eka 31 wa swinhwanyetana leswi nga veleka vana hi siku ra Khisimusi eLimpopo. Wanuna u khomiwile naswona u ta ya ekhoto ku nga ri khale hi ku landza tinhlayo ta hofisi ya rihanyo eka nhlangano wa matiko ya misava World Health Organization. Afrika-Dzonga ri wela eka matiko lawa ya nga na nhlayo ya le henhla ya vanhwanyana lava kumaka vana va ha ri na malembe ya le hansi ka 20. 90 wa vaswinhwanyetana lava ha riki eka malembe xikhume va kume vana lembe leri. Wanuna wa 28 wa malembe u khomiwile hi sweswi swo pfinya n'wana lontsongo. Ku khomiwa kakwe swi ve kona endzhaku ka mhangu ya n'wana wa malembe ya 13 loyi a nga veleka n'wana exibedhlele xa le Xisiko hi Khisimusi. Ku veleka ka n'wana lontsongo swi vange swisolo swo tala eka vaakatiko. Commissioner wa maphorisa eLimpopo Thembi Hadebe u hlamusela hi ta ku khomiwa ka muhehliwa hi vuenti. It came by surprise that a teenage girl of 13 years was hospitalized due to pregnancy. As a result, she then gave birth on Christmas Day. The matter was then brought under our attention. Our FCS, who is working tirelessly in the province, ran with the case immediately. And yesterday we managed to arrest the suspect, who also opened the case, assisted the victim to have the case opened and registered. And we are sure that this suspect will face the law. Holobye Xifundzeninkulu xa Limpopo, Dr. Phophi Ramathuba, u be mandla eka ntirho wa maphorisa. U ri vana lava nga eka malembe ya xikhume va ha hlayiwa eka vana lavatsongo, naswona a va na vutihlamuleri. Ku va bihisa emirini i ku va onhela timfanelo ta vona ta ximunhu. U ri muhehliwa u le xitokisini naswona u ta ya ekhoto ku nga ri khale. Year in, year out, we continue to express our being shocked with all this and what is currently happening. But we have realized that the challenge is we are not being decisive and we are not taking strong actions against perpetrators. We continue to report statistics and we continue to be raising alarm and be shocked. But without us, I mean, if you remember last year, one said at that time, I was still in health, to say until such time we get one of these older men who prey on our children getting arrested and successfully being convicted, we are not going to win on this matter. Holobye Tsinisiwa Chikunga u ri ticece ta 500 leti nga velekiwa hi tiawara to sungula ta 12 ta Khisimusi kwalomu ka 19 ti velekiwe hi vana lavatsongo. Maphorisa va karhi ku endla vulavisisi bya ku dlaya ehenhleni ka phorisa ra 42 wa le Eldorado Park loyi a hehliwaka hi ku dlaya murhandziwa wakwe. Muhehliwa u ta ya ekhoto hi Musumbunuku. Yesterday morning, we got a call from one of Chesney's friends that she's been shot. My wife woke me up, and so we rushed to the scene. As we got there, we still looked out for him because, as we heard, he was still on the scene, driving up and down there. But when we got there, he wasn't there.
And so we called the ambulance, but they took too long. So I said to myself, no, I'm going to take my daughter to hospital. And that's what we did. Me and my son, we took his sister, my daughter, to the hospital at Barra. I just want to commend them as well. They did a brilliant job. They did everything possible to save her life. But unfortunately, she didn't make it. And then I informed my wife, and we are heartbroken. You know, children are supposed to bury the fathers and their mothers, but now we have to bury a child. And she was a young, nice girl still. She hasn't even seen her life yet. There's no words to describe it. There's no words to describe it. But the police commissioner of the El Rado Park SEPS was here. They promised us that we're gonna get justice for our daughter. Languta mahungu ya Xitsonga ka SABC. Vaaki va le Khuma kusuhi na Stilfontein Northwest va ha ri na ku tshemba leswaku ntirho wa ku pfuna ku humesa vazamazama wu ta tlhela wu sungula nakambe. Ku yisiwe teretere ra muxaka wa front end loader ku ya basisa ndhawu liya. Leswi ndlela ya ku lunghisela michini leyikulu leyi nga ta tirhisiwa ku humesa vazamazama. Ku tshembiwa leswaku madzanadzana ya vazamazama va ha ri kona endzeni ka mugodi. Muyimeri wa vaaki u tlhela tiyisisa mavarivari ya leswaku vanhu va sungula ku sweka no dya nyama ya vazamazama kulobye hikokwalaho ka ndlala. Vaaki lava nga tinyiketela ku pfuna va karhi ku yisa emahlweni no humesa vazamazama ehansi ka mugodi. Pfhumba ri sungule n'hweti leyi nga hela. Swatetano mfumo wa karhi ku lulamisela ku tisa gandaganda leyi nga ta humesa vazamazama. Muyimeri wa vaaki u ri va amukela matshalatshala ya mfumo. We've just received the information from the Colonel who's heading the operation that the guys have come in the site. They are going to clear the site so that they can create a stand for the crane to start retrieving people. But our team was here in the morning. We were ready with our team. That's why we said, no, we're just going to hold our people not to come and work today. As we can see, that is very dangerous. We cannot work while there's a big machine working. But we can see even some of the holes that we are using for the rope, they've been removed. But we don't have a problem. We are just happy. But we just trust and hope that they will fast track it, because every day that passes, a person dies underground. So we are very happy to see this progress from the government that said we'll bring the crane. O tlhela tisa leswaku papila leri nga ku hangalakeni eka social media ro vazamazama va sungule ku dya nyama ya vanhu ku nga va ku ri ntiyiso. Yes, we did receive such letter during this week. It was written that way that people are starting to eat human flesh now. But now we've been saying this thing for a long time, that the situation underground is very dire. You see, but whatever a line of communication we have with those underground is through a letter. And all the letters they've received, the police, they've seen them. So we cannot deny, say they're not eating human flesh. Because we can see everyone who's been retrieved the state, in which the state he is in. So we cannot say they are lying. Swatetano maphorisa va ri va nge pfumeli kumbe ku kaneta leswaku papila leri nga ku hangalakeni eka swihangalasamahungu leri ngo vazamazama se va sungule ku dya nyama ya vanhu ku nga va ku ri ntiyiso kumbe e-e. Police are aware of the allegations of cannibalism at the Stilfontein mine. This came after a letter was sent up by these illegal miners indicating that they are hungry and they need more food. This allegation cannot be confirmed or denied at this stage. As I said, it was sent to us via a letter, but there is at this stage no physical proof to that effect. Makowa un'wana wa lava ha riki hansi ka mugodi u ri khisimusi ra nyan'waka a ri fana ra malembe eka vona. I will say I hate 2024 because it's been a very hectic time. We didn't even enjoy. It was kind of us mourning because we were wondering if we are celebrating. Is he still alive? What's happening about him? Yes, so it's been a sad moment. We are not enjoying this festive at all. And it's a first Christmas not being with him. So it's a very sad moment for us as a family. Vaaki lava nga tinyiketela ku pfuna va ta emahlweni migingiriko yo pfuneta mundzuku. Mindyangu ya vana lava nga lova tiko hinkwaro lava nga dya chefu va ri va tikeriwa swinene xiyimo xa vona. Leri khisimusi ro sungula ka mindyangu leyi ku tlanga khisimusi vana va nga ri kona ku tlula 20 wa vana va lovile tiko hinkwaro hikokwalaho ka swakudya swa chefu leswi vunyingi bya swona swi humaka eswiphazeni.
Siyabonga Mnisi hi un'wana wa vana lava nga lova hi mhaka ya ku dya chefu ku hehliwa loko a dye masimba ya le xibazeni xa le kusuhi a nga se tsutsumisiwa exibedhlele laha a nga lova kona. Tatana wa yena vula leswaku u tshoveke nhlana naswona ku miyerile handle ka siya. Asikhuphi at all. Yabona. Akukho engathi like singathi sikhopha ngakho ngoba obviously every day samkhumbula umntwana, every day asikwazi ukuthi sibelieve ukuthi lento enzakele umntwana uhambile kanjalo, and then yeah, we're not coping at all. Njabulo Msimango wa Nkombo wa Malembe hi vukhale hi un'wana wa ntsevu wa vana lava nga lova eNaledi lava nga dya masimba lama amari ni chefu yo dlaya makondlo. Mhani wa yena u ri tin'hweti timbirhi leti ha ku hundzaka a ku ri to tika swinene. I'm trying every day. Things are, some days we are missa kakhulu, some days uzama kuba pretend ukuthi you are okay, but unfortunately akukho ayikho into elungayo. I mean, it's December time. Mangibona abanye abantwana ngaphandle bayadlala. I miss umntwana wami kakhulu. Vatswari lava nga le ku rileni ka vana va vona veri na sweswi a va se kuma vululami. I-government yethu has failed us. Gabhlungu. Considering ukuthi mabashona sicele i-justice, instead bona ayikho into ebayenzile up to this day. Uye u-announce kanjani uyi-minister utshela abantu ukuthi kwenzakale so, but you never even made nesikhathi sokuthi uzozobonana labantu laba bashonele. We know that we are not high profile people, but at the end of the day we lost our children. Usizo the way singalitholi ngakhona nalama boys aphethe case since athi azongifonela ene oyiwani ngeke ngam WhatsApp. I think uput funny gama lakhe ngam WhatsApp, and then azange abuye kini. So angazi nokuthi kwenzakalani ngendaba yecase yomntwana. Tatana wa Siyabonga na mhani wa Njabulo Beri bana vela leswaku vatswari lava na vona va nga lahlekeriwa hi vana va kuma kurhula emoyeni. Randi yi tiyelerile loko yi pimanisiwa na timali ta matiko misava. Nxavo wa dolara 18 rand 69 cents, pound 23 rand 49 cents, euro 19 rand 48 cents, kasi pula ya Botswana 1 rand 33 cents. Minkavelo ka JSE a yi ri ehansi namuntlha. Nsuku $2,617 hi awunsi, platinum $918 hi awunsi, nxavo wa oyili yimbisi i $74.12 hi mphongolo. Mitlangu yimbirhi ya Betway Premiership leyi a yi tlangeriwa ePolokwane mahelo ya vhiki lawa yi susiwile yi yisiwa eNew Peter Mokaba Stadium Old Peter Mokaba Stadium. Leswi ta endzhaku ko va rivala ra New Peter Mokaba ri onhakile mahelo ya vhiki lawa. Ku onhaka ka rivala ra mitlangu ra New Peter Mokaba xivilelo lexikulu. Vatirhi va le stadium va le ku kambeleni no lunghisa ku onhaka loko hi xihatla. Festival ya makhadzi ya One Woman Show leyi nga va kona hi Mugqivela lowu nga hundza swi tikomba yi onhe swinene erivaleni, leswi nga siya rivala ri karhi ri nga ha tlangeleki. Meyara wa Polokwane John Mpe u ri vufambisi bya stadium sweswi byi le ku kambeleni ka ku onhaka. Sekhukhune United a yi fanele ku tlanga na Maromo Gallants Mugqivela erivaleni leri, kasi Magezi FC a yi lulamerile ku rhurhela Orlando Pirates hi Sonto. Mitlangu leyi sweswi yi rhurhiseliwe estadium xa khale xa Peter Mokaba. Mpe u ri vafambisi va stadium na vaendli va minkhuvo va ta tihlamulela eka ku onhaka loku. To be accountable, because we have agreed from the onset that the pitch will be covered. As you know, Peter Mokaba has been holding major events, rallies of political parties, government events and many other events. We have never had a problem, but however, the pitch was not fully covered. And for that, obviously, management of the stadium would have to be held accountable and the organizers will have to be held responsible. Mpe u tlhele a vula leswaku ku ta laveka kwalomu ka 1 million wa tirandi ku va rivala leri vuyiseriwa ematshan'wini. U ri byasi byi fanele ku susiwa hinkwabyo ivi ku nghenisiwa byintshwa.
leswi swi ta teka kwalomu ka n'hweti ku va swi hetiseka. But you can obviously see that the amount will be in excess of $1 million, just above the $1 million from those who have been working there. It's gonna be, of course, a costly exercise, but we don't want to overestimate or underestimate. Let us get the final costing from the management, and then we'll be able to deal with that. Siku Khune United leyi a yi fanele ku tlanga na Marumo Gallants yi amukele xiboho xo rhwela ntlangu wa yona exitadium xa Old Peter Mokaba. Xipano xi kombise ku enitiseka ka xona hi ndhawu leyintshwa. Xi vula leswaku Old Peter Mokaba Stadium i yin'wana ya tindhawu leti va ti tsakelaka. Yalawa emakumu ya mahungu ya namuntlha na ya vhiki leri hi khensa swinene vulanguteri bya n'wina. Mina vito ni Matimu Khosa, mi va na mahelo ya vhiki yo saseka ku dya hi ku engeta riperile.